nanjye nzaba umugabo. Mwigireho ni ikiganiro cya Trust Wallet TV gitegurwa na Trust Wallet Studio. Ubonye amafoto uhita umenya umuntu turi buze kuganiraho muri Mwigireho y'uyu munsi. Perezida Pierre Nkurunziza wayoboye Burundi. Ubu ntagakiri ku isi kuko yamaze gutabaruka. Nayo mpamvu muri iki kiganiro turi buze kugaruka kuri Mwigireho icyo twagakwiye kuba twigira kuri Perezida Pierre Nkurunziza ku mateka maremare asize imusozi. Bisharom kuri mikro. Dufashe twaciye bikomeye ariko mwabe abagabonye abagabo mwabonye intambara nyinshi bakino gihugu cyacu Burundi na bene gihugu kandi Imana mu ruhande rwanyu intambara zose mwabwanye mwagiye muratsinda kuko muri kumwe n'Imana tuyikomera amashi. Uyu ni Perezida w'u Burundi wari wemeye gutanga ubutegetsi binyuze mu mucyo. Ibintu binanira abaperezida benshi muri Afurika ndetse no mu bindi bihugu muri rusange, ariko mu bunararibonye n'ubushishozi n'ubwemera Mana bwe yari yabikoze. Mbere yuko dutangira Mwigireho nyirizina y'ikintu twagakwiye kuba twigira kuri Perezida Pierre Nkurunziza wasinziriye utakiri ku isi, ese ubundi Perezida Pierre Nkurunziza ni muntu ki? Perezida Pierre Nkurunziza yavutse kuwa 18 Ukuboza mu mwaka w'1964. Ayobora Burundi kuva mu 2010, yongera gutorwa mu mwaka w'2015 muri manda yagombaga kurangira muri uyu mwaka wa 2020. N'ubundi manda yari yarangiye atangaje yuko atazongera kwiyamamaza. Pierre Nkurunziza ni mwene Ngabisha Eustache, yari umuntu ukomeye muri komini ya Ngozi ndetse wari ufitanye imikoranire ya hafi n'abantu b'ibwami. Yabaye mu nteko nshinga amategeko y'u Burundi mu mwaka w'1965, habarizwa mu ishyaka rya UPRONA ndetse nyuma haba guverineri w'intara mbere yuko yicwa mu mwaka w'1972. Umuhungu we ariwe wasinziriye uyu munsi, Pierre Nkurunziza, yize amashuri abanza Ingozi, nyuma akomereza mu ishuri ryitwa Atre riri Gitega. Yize muri kaminuza ibijyanye n'uburezi ndetse na siporo muri kaminuza y'u Burundi, arangiza mu mwaka w'1990. Mbere yuko u Burundi haduka intambara, yari umwarimu wa siporo muri Lycée de Muramvya mu mwaka w'1991, ndetse nyuma yigishije no muri kaminuza y'u Burundi mu mwaka w'1992 no mu ishuri rikuru rya gisirikare Institut Supérieur de Cadre Militaire ISCAM. Mu mwaka w'1995 yinjiye mu mutwe wa FDD mu ntambara, nyuma yuko igihugu kibamo abantu benshi bicwaga, ndetse nyuma agirwa umunyamabanga mukuru wungirije wa CNDD-FDD mu mwaka w'1998. Muri iyo ntambara ya FDD bivugwa ko Nkurunziza yakomeretse ku buryo bukomeye, ku buryo yari hafi gupfa, arokotse atangira ibikorwa byo gukwirakwiza Imana. Mu mwaka w'2003 nyuma yuko hashinwa amasezerano y'amahoro, yagizwe minisitiri w'imiyoborere muri guverinoma y'inzubacyuho yari iyobowe na Domitien Ndayizeye. Mu mwaka w'2005 yatowe n'inteko nshinga amategeko kuba perezida. Yicara kuri iyo ntebe kuwa 26 Kanama mu mwaka w'2005. Nyuma yaje kongera gutorerwa kuyobora igihugu mu mwaka w'2010 n'amajwi 91. Ibintu bidakunze kubaho muri Afurika. Muri Mata 2015 yaje gutangaza ko agiye kwiyamamariza manda ya gatatu. Yaje gutuma igihugu cyose havukamo umwuka mubi kuko batavugaga rumwe n'ubutegetsi, bamushinjaga kurenga ku biteganwa n'itegeko nshinga. We yavugaga ko manda ye ya mbere itabarwa kuko yatowe n'abagize inteko nshinga amategeko. Muri icyo gihe
haje kuvuka imyigaragambyo ikomeye mu Burundi, abarenga ibihumbi 240 barahunga, bamwe bajya mu bihugu by'amahanga ya kure, abandi bajya mu bihugu by'ibituranyi harimo n'igihugu cy'u Rwanda. Kuwa 13 Gicurasi 2015 abari abasirikare bakuru mu ngabo bashatse kumuhirika ku butegetsi, ariko iyo kudeta iza kuburizwamo. Yaje gutorerwa kuyobora Burundi n'amajwi 69 n'ibice 41. Perezida Pierre Nkurunziza mbere yuko atabaruka yari mu bikorwa by'amatora y'ugomba kumusimbura, aho yamamaje General Evariste Ndayishimiye ndetse agatorerwa uyu mwanya nubwo atari yakarahiye. Yapfuye asize umugore Denise Bucumi n'abana 5. Reka tugaruke kuri Nkwigireho, mbese uyu asize nkuru ki imusozi? Anaricyo kiganiro cyacu. Ese niki twamwigiraho? Bibutse ko tuvuga ibigwi ndetse n'amateka meza umuntu yakoze abantu bagakwiye kumwigiraho. Ngiye gusozera imyaka 15 ufise ikibanza ca mbere mu gihugu cyacu Burundi mwibwizwa shingiro. Perezida Pierre Nkurunziza ni umwe mu baperezida ku isi, ndabisubiramo wumvishe neza, ni umwe mu baperezida bakeya ku isi bizeraga Imana yo mu ijuru bakabigaragariza abaturage, akajya imbere y'abaturage akabasabira umugisha ku Mana. We n'umuryango we bizeraga Imana rurema kibaho kandi ikora, ibayeho kandi ireberera Burundi. Bizeraga ko Imana rurema ishobora gutanga byose, igatanga umugisha kandi ikarinda igihugu. Ni kimwe mu bintu twagakwiye kwigira kuri perezida wicishaga bugufi kugera ubwo apfukama imbere y'abaturage akabasengera. Uhora uri mu ijuru, Mana nye n'inganji, Mana nye n'amahoro, Mana nye n'ubushobozi, umuremyi w'ijuru n'isi, uri Alpha na Omega, intango n'iherezo, nta na kimwe turi utatugize, nta na kimwe dufise utaduhaye. Kubona umuyobozi wo muri Afrika atanga ubutegetsi mu mahoro, akemera akayobora ibikorwa bijyanye n'amatora, akamamaza undi mukandida uzamusimbura. Ibi byarashobotse kuri Perezida Pierre Nkurunziza. Ikintu cyiza abayobozi bo muri Afrika n'isi muri rusange abasigiye, asize no mu gihande cya politiki. Ubwo abenshi mu bayobozi ba Afrika bagundira ubutegetsi bakanga kubuvaho, uretse no muri Afrika ndetse no mu bindi bihugu cyane cyane muri Aziya bagundira ubutegetsi, Perezida Pierre Nkurunziza ubwe n'ijwi rye yari yatangaje ko atazongera kwiyamamaza, kazatanga ubutegetsi mu mahoro. Perezida Pierre Nkurunziza ni umwe mu bakundaga kuvuga ijambo ngo ibibazo by'abarundi ni ibyacu bwacu, nitwe tugomba kubikemura. Ni umuntu wumvaga yuko igihugu kibishatse ndetse na bene gihugu babishatse bari kumwe n'umuyobozi bashaka, ibibazo byose byakemuka. Indangagaciro yarangaga Perezida Pierre Nkurunziza yo kwiyumvamo ubushobozi afatanyije na bene gihugu gusa. Perezida Pierre Nkurunziza wari umaze igihe afite abantu benshi batavuga rumwe n'ubutegetsi bwe, ariko utarigeze wumvikana mu binyamakuru aterana amagambo nawe. Kabone nubwo wamuvugaho ibintu ibyo ari byo byose, yacishaga bugufi agaceceka. Ni perezida utarigeze agaragara ahangana cyangwa se kagaragara aterana amagambo. Ikintu cya mbere twagakwiye kuba twaramwigiyeho, haba ku cyanjye giti ndetse n'abandi muri rusange, burya guhangana ntabwo ari umuco mwiza, yewe si n'ubutore. Perezida Pierre Nkurunziza yarabibashije n'umuryango we ntibagaragara mu itangazamakuru baterana amagambo nabo batavuga rumwe. Perezida Pierre Nkurunziza atabarutse mu gihe havugwaga ko umudamu we arwaye indwara itaramenyekana kugeza ubu ngubu. Asize umuryango w'abana 5, naruhukire mu mahoro. Twizeye ko ibyo asigiye abarundi, abanyarwanda ndetse n'abandi bamuzi, Afrika muri rusange ndetse n'isi tumaze kuvuga hejuru, bifite icyo bitwigishije. Ndabashimiye kuba mwakomeje kumva iki kiganiro Nkwigireho, mutegurirwa na Trust Wallet TV ibinyujije muri Trust Wallet Studio. Ndi Sharon kibagezaho,
niba nawe wagikunze kanda like ukande na comment maze udusigire igitekerezo. Wibuke gukanda subscribe kuri channel yacu ya YouTube yitwa Trust Wallet Studio. Kandi niba utwumvira kuri Facebook, twizere yuko amaze gukanda like kuri Trust Wallet Studio. Ndabashimiye. Naruhukire mu mahoro, nagira uko ridashira. Hatangajwe iminsi 7 y'ikiruhuko, ni nayo mpamvu Burundi bwose iyi nkuru ari incamugongo, Afrika yose ni incamugongo, mu Rwanda ni incamugongo, ndetse n'isi muri rusange. Trust Wallet TV yifatanyije n'abarundi bose. Trust Wallet Studio nayo yifatanyije n'abarundi bose mu kababaro ndetse n'agahinda ko kubura umubyeyi w'igihugu Pierre Nkurunziza. Imana yo mu ijuru nimwakire mu bayo. Turakuragije Uburundi n'abarundi bose. Mana yacu uhumuhezagiro Uburundi n'abarundi bose. Mana yacu uhumugisha Uburundi n'abarundi bose. Mana yacu uzigame kandi urabe giza Uburundi n'abarundi bose. Mana yacu turagusaba turakwinginze amahoro yawe abe mu Burundi no mu barundi bose. Izina ry'Imana mushobora byose ribe mu Burundi no mu barundi bose.